Bosansko-hercegovački demokrati, kandidat za gradonačelnika Džebrail Bajramović zajedno sa timom kandidata za gradsko vijeće Goražde na današnjoj preskonferenciji predstavili su plan za zaustavljanje odlaska mladih, uvođenje pravednijeg sistema zapošljavanja, borbu protiv sistemske korupcije, osiguranje predškolskog obrazovanja za svu djecu. Goražde gubi najvrijedniji resurs, upozorili su BH demokrati. Bosansko-hercegovački demokrati Džebrail Bajramović poručili su sa preskonferencije da mladi ljudi napuštaju grad zbog nedostatka posla te prilike za razvoj i sigurnost u budućnost, a bez mladih je teško zamisliti stabilnu i prosperitetnu lokalnu zajednicu. Prioritet je osigurati nova radna mjesta kroz stvaranje boljih uslova za pokretanje vlastitog biznisa i povezivanje s većim privrednim subjektima, a plan BH demokrata je osnažiti saradnju s lokalnim privrednicima i institucijama kako bi pokrenuli projekte koji će osigurati bolje plaćene poslove, kreirati radna mjesta za mlade stručnjake, a istovremeno omogućiti stručne obuke i prekvalifikacije za mlade u skladu sa potrebama tržišta rada. Time ćemo spriječiti odlazak mladih i omogućiti im perspektivu razvoja i napretka u vlastitom gradu, rečeno je na presu. Govorili su i o nepravednom zapošljavanju i favoriziranju političkih podobnih kadrova koje detektuju kao ključne probleme koji podrivaju povjerenje građana u institucije. Tim BH demokrata se zalaže za stvaranje jednakih šansi za sve građane kroz uvođenje strožih procedura zapošljavanja i transparentno praćenje konkursa u javnom sektoru. To uključuje formiranje nezavisnih komisija i obavezno objavljivanje rezultata konkursa. Osim platforme na kojoj su svi konkursi javno dostupni, građanima treba omogućiti uvid u proces selekcije i konačnu odluku. Ovim ćemo osigurati da su gradske institucije zapošljava po kriterijima stručnosti i kvaliteta, a ne po stranačkoj pripadnosti, naglasili su. Korupcija nije samo kriminal, već bolest koja uništava društvo, ekonomiju i budućnost, konstatuju BH demokrati, te u tom cilju ističu da njihov program podrazumijeva odlučnu borbu protiv sistemske korupcije kroz uvođenje antikorupcijskih mehanizama i osnaživanje kontrolnih tijela. Njihov je plan, kako su istakli, u skladu sa mogućnostima formirati antikorupcijski ured pri gradskoj upravi koji će imati zadatak nadziranja svih gradskih projekata i procedura. Svi ugovori, tenderski postupci i investicije bili bi dostupni javnosti putem gradskog portala, što bi omogućilo građanima i medijima da prate tok javnih sredstava i spriječe potencijalne zloupotrebe. Goražde bi tako postalo primjer transparentnosti i odgovornosti i vratilo bi se povjerenje građana u rad gradskih institucija, rečeno je na presu. Grad koji teži zadržavanju mladih porodica mora osigurati adekvatne uslove za odgoj i obrazovanje djece, a cilj BH demokrata je osigurati predškolsko obrazovanje dostupno za svako dijete. Svjesni smo da gradski budžet samostalno ne može finansirati velike projekte poput izgradnje novih vrtića, ali vjerujemo da se kroz racionalizaciju troškova i bolje upravljanje resursima mogu postići konkretni rezultati, istakli su BH demokrati. Plan koji su predstavili uključuje uspostavljanje javno-privatnog partnerstva sa lokalnim firmama i apliciranje na domaće i međunarodne fondove namijenjenih razvoju obrazovnih kapaciteta, proširenje vrtića i obezbeđenje dodatnih sredstava za zapošljavanje stručnog osoblja, adaptaciju prostora u vlasništvu grada i pretvaranje u nove vrtiće, čime bi se rasteretili trenutni kapaciteti i osiguralo da nijedno dijete ne ostane bez svog mjesta u vrtiću. Sve mjere imaju isti cilj: zadržati mlade, stvoriti pravednije društvo i kvalitetniji život za sve građane. Svjesni smo da se veliki projekti ne mogu ostvariti preko noći, posebno uz ograničen budžet kojim grad raspolaže, ali uz odgovorno planiranje, efikasnu upotrebu resursa i podršku građana uvjereni smo da zajedno možemo postići značajne promjene, naglasili su BH demokrati Džebrail Bajramović na kraju preskonferencije.